Rengon khopuya America palai pakhat tha ani chungchanga thai meichia chu kamayut bial ko ta tual tha thu boi zialu sakani thu epi chanchin tharin aziaka thakhat vel liam ta Rengon khopui hotel pakhata America palai thi chara aom chungchanga mantak thai meichia chu Myanmar ma ko pakhatin tual tha thu boi aur tirti ukil pani ten an soi he thai meichia hi ningani chu ni som pakhat khan Rengon kamayut bial ko ta thu boi ngai to turain lan tirani ukil pakhat chun he meichia hi tual tha thu boi ba ka Myanmaram chunga dan bo chia ram dangmi te chunga semna dan tlo chanin thu boi zia lu tel ani tia soibok he thu boi ngai to na hian he meichia hian thiam lo achang ani chuan kumsom lungin tan atanga thi tura semna thlengin atuar theya nima sila athil ti sual hi ain puang em tile ukil roi theina dan anem tiero chiang taka shiat alani lowani Rengona tha tak America palai hi me ni som pakhat khan America embassy atanga kilometer khat point panga ahla palai te leram dang sumdong te tlo tamna Sakura bus stand bula Sakura residence hotela thia charania alu le ngonga chimteya wina nu ma aom ti ukil pakhat chuan anem ngetani America rampon ilai chinna pisa chuan an palai pakhat athingei ti annem ngeta ma se amhing le thil chip chiar dangero puan zar andu lo thung tundin hmana hian he thu buai chui zui na thok tu Myanmar police te thu buai nei tu tan tirna lungin thu nei tu tele kamayut bial ko te chuan he thu buai chungchang hi engma soi chua andu lowani hemi ba ka hian America rampon in lai china bisa hnuaya Asia Pacific Media Hub te chu he ko thu buai ngai to na hian America tangin palai antelem tia zo an niin Myanmar ma America embassy zo turin an changa America embassy ro chuan an thu chu masang bak soibel an nei lowa achip jar zo ka shiat du chuan Myanmar Sorkar thu nei tu te hne na zo turin an changa ni Thailand embassy ro chuan an khole tuiman ani chungchanga tual chung dan lama tan puina an pek thu an soya nima sila ninga nia ko ta thu boi ngai tu na khan dan lama tan puina hi an pe manem tiero tarlan alani lowani firfiak sipai ho tulu minong hlaya chu China ram shwai tu Xi Jinping anena inkom turin karlia China rama azin don ti China ram pon in lai chin na bisa chuan juni som pani khana puanga China ram nena insum don tana kong timason tiam tu minong hlaya chu juni som panga tanga ni som pakwa thleng China rama hin azin don ti siatani China ram pon in lai chin na thupuang tu linjian a chuan chanchin bumi te akom na China ram chuan minong hlaya zin kong atang hian Myanmar ram nen kong tina thodun na thuk zo kan nei chun jom thei kan be se ani tina soi he jin chuan hi thaliam ta April tha a ram shwai tulu president ni na achel nuwa India rama azin masak ber nuwa rampona azin chua voi ni na turani kumsang ni som ni pakhat February ni kata mi pui than dong san su chi sarkar chu pai tha a si pai ten diklo taka thu nei na an lak nuwa tang khan khovel ram dang te ilai chin na laka an mal tlatani thu nei na an lak nuwa tang khan si pai le an ma ni do dal tu po sang sang te le thu nei na chu sak le tu ma be tu po sang sang te nen in be na satak athleng chun jom mek ani Myanmar ma si pai ten thu nei na an lak laya an thil ton te le khabua ziak tu America sumdong pakhat chu juni som pakhat khan Myanmar ma ale le lain airport a man ani ti hriatani hepa hi Myanmar ma America sumdong te pol ho tulu Louis Adam Castillo ania Rengon khopuya security company dinin akosame kani America ram state department thupuang tu chuan Myanmar ma America khole ti pakhat man ani thu an hriat thua soya nima sila mi mal himna le thruk wan him angaya wangin he thua hian soibel tur anei lo thuan tarlang social media tarlan danin Castillo hi ale khabuzia thar finding our voice ti chu rampon lama pho chuakin a the dar meka ele khabua hian kumsang ni somni pakhata sipai ten thunei na lak nuwa boina chuak le dinhmun chetakara Myanmar ma an khosak chunjom dan le athil tonte azia kani America Marine Louis Castillo hi nikum khan White House kala Myanmar ma leilung hausak na lutak tak te lak luani theinan
America Sorkar chu Myanmar buaina chin felna konga remna palai na thok turin thunei tu tenhena rotna alo siam to ani ale khabuzia hian mipui Sorkar du wanga lungoi lo na lan tir tu te chunga sipaiten tharum manga rong takaro an rel dan te po chiang takin atar lang a hemirwal hian America Sorkarin Myanmar chunga shekna dan asiam te chu a hlo ting tok lo ti na soi sel bok Myanmar chu sum don na lama thuk zo ka tho pui turin angen tel bok ani Barmaram tuna chuan Myanmar tia kan hriat zawk hi a thinom ram lian China nen an inkar hi chanchin tam tak nei buaina le sum don na in phiar tlatani hein lai chin na hi voinia chuan khovelin angai ven em a a chan chu Barmaram chunga thil thlenga piang hi China hian na satakin angonga Barmaram po hian China khovel politics a adin mun angong let ve thosia hei hi ni khat chunga thleng thut anilowa kum zatel liam to atanga in kung kai na thuk takani atira chuan anram ri anin chom hi thilpui mo berani kilometer sang ni chong zet ram ri anin choma tang le ramsa mun sang sanga anin phela churam ri chu rei to hlea abik takin san state le kachin state lama chuan mishing po aninang viau lusei jingpho wa kokang ti hnam te hi ramri ve ve anuma an chung te an then phal lo chu wangin Burma chunga boina a om chuan China chuan a hrema se berzela silai puak ri po aram chunga alo thleng hial to thin ani China chuan aram ri him adua abik takin aram chung Yannan province chu him lo chuan a boi ngal vek thin hei wang hian Burma ram chunga indo reng hi China tan chuan anin chunga boina ang mai ani China hian Burma ram hi asum dona konga tan amang na sa hlea tunma deu atang khan China chuan aram chunga ti fin riat om lo na Yannan si chuan chongking lam khopui lian tak tak te tan kong ol sam azonga Burma ram hi a chak lo ka auma Indian Ocean a zu chua theina kong ka ani chu wangin China chuan Belt and Road Initiative ti ming puin kong lian tak tak rail kong pipeline le longcholna asiam ta kakphu longcholna lian tak mai Bay of Bengal kama mi chu China poisa vekin an siama chumi atang chuan oil le gas pipeline lian pui panhni azam chawa Yannan thleng alutani hei hian China tana hlokna anasa hlea tunma chuan China in Middle East atanga oil alak ludonin Malacca Strait kongchep tak buaina tamna hmuna kal khra ngai thina mase tuna chuan Barmaram kaltlangin alalu theita ahla zong po atoin ahim zok ta ni chu wang China chuan Barmaram amamo emema Barmaram po a politics eng po lo ni se akong ka hi khar aphal ngai lo ani Barmaram chunga ro rel lama po China hian akut athona sa hlea kum sang ni somni pakhata sipaiten thunei na anlak nu khan khovel ram tam jok chuan Burma an shreka an sum don pui du lova ma se China chuan a shrek lova a chan chu China chuan Barmaram hi amamo tlat si ani ma se achunga chuan athu ada reng si Burma sipai sarkar nen chuan in rem na an siama sum don na akalpui chun zom zel chuti rualin China chuan nam sipai ethnic armed group ti tenen po ani breng thowa War State Army kokang MNDAA kachin KIA te hi China ramri bula vek an nia China hian ramri a boilo nan anni hi a bichngam ngai lova achang chon sipai sarkar nen a in bia achang le nam sipai ho tu tenen anin bele thung hei hi China in le lam ve a politics a rol dan chuani atum ber chung Barmaram hi a ke dar lo nan le ama do dal tu sarkar adin lo nan ani Barmaram chunga rang ka chak lung hlu thing le rare earth minerals tam tak hi China in amamo bok kachin state le san state a te hian khovela rare earth minerals thaber anuma chu phone computer ral thuam siam na na pui mo hle China chuan heng thil a chuak tur hian company lian tak tak a tir lu ta a then chu dan lo takin an la chuak bok Burma mi pui tan chuan an ram chunga ro hi an chan lo jok ang ma thin tui thiang hlim an nei lo pha an ram a chiat pha a ma se a hlok nai ro sipai ho tu te le China company te chawin an telber hei wang hian mi pui tam tak chuan China hian lom vak lo ani kum sang ni som ni pakhat nulama phei chuan China dinhmun hi a khir zuala Burma mi pui tam jok chuan sipai sarkar an du lova
PDF le nam si pai ten ram zau takan la to China chuan a sum don hmun pui kak phu le pipeline te a hi madua chu wangin 2 point thu nei na changse an mani ne na tho ho na tha nei an du bok ti chuan China chuan in rem na a zong na sa kan minga te in biak na abuat saya nam si pai le si pai sarkar ko khoma indo to pula kan kong siam hi ti chesu ati ani ber achang chuan a hlo tlinga achangin a hlo cham le thung ma se alang chiang em ta chu China tel lo chuan Burma boina hi a fel thei lo ti hi ani mi pui lama tang chuan China hi an ngai da hai nang lo nuai mai kho pui lama thalai democracy du ho chuan China hi sipai sarkar thlop tu an nga ya an ho hle online a China thil lei to su ti in campaign an nei na sa ma se ram ribula China ne na in sum don na atanga e zong ti tan chuan China hi an dam kho chuana ani ve thung an bu fai an dam doi an phone en kim hi China tanga lut ani deuh vek chu wangin China huat ringot po a thei chuang lo ani tunan dinhmuna chuan China hian Burma hian thil pathum adu berani pakhat na aram ri a him adua panhina asum do na kong a pipeline le along cholna te a him adua pathum na America le thurwal puiten Burmaram an ron lu alana China laka man ruwa atana an man an hlau hle heng thil pathum a him chung chuan Burma tu ti point ro an rel China chuan a poisa vaklo ma se chung aduna ati ti chiat ani chuan a in rol ngal vat thina ni atopna chuan China le Burma in lai chin a hi thian tha le melma in kara ding ani ber anin ti boya anin mangai bok China tel lo chuan Burma dam theilowa Burma tel lo chuan China pon ti fin ria da kai theilo anni pani hi anin ngeng tlat to anin chen sang thei to lo ani chu chuan van duai na le an mal som na ani kopa nakina Burmaram din hun tur chu China kuta hian ai ngat na sa hle do na chu mirwal chuan Burma mi puiten an ram an shwaidan tura po China hi an sual angai zel do na ni hei hi an chanchin an seilen pui tur thon thu alo ni ta ani kum sang ni som panni November tha khan China Communist Party General Secretary tan Xi Jinping than ani atang khan China chuan kong thar jok azo tan ani ama hu jin tau shwaina hun kha economy a an chaklai hun ani ya ma se ru na le inkar zauna environment chiat na le party chunga thuai lo na te chuan har san na a thlen tran to anjian lo tha khan he tiang har san na sut kian le China chu khovel malam shwai tu ni tura din atum ti apuang ngala kum somaya tlem lo akal to nu hian a shwaina hnuaya China hian economy technology infrastructure mi puinun phungle ramven himna lama ma na satakina so nani situi rirwalin ei ru na do konga po ma alak dan kha China history a anasaber pakhat ani ome jian athak tir khan China economy chu ala chaka ma se ama a kumsom chunga GDP kumsom aya tam growth kha atlai tan to kumsang ni som pani khan China GDP chu US dollar trillion riat vel chau alania khovel economy pani na alanina a US alanhat le ji chuan hedin mun thlak danglam atuma a policy langsar ber pakhat chu technology le industry tharlama in nga na siamani made in China sangni somni pangati plan akal puya tangkhan semiconductor siam artificial intelligence man electric vehicle cherle robot technology lama sarkar sum aseng na sale chumira chuan kumsangni somni pali to pa chuan China hian electric vehicle zor lama khovel ashwaya BYD company chuan Tesla po akhum theito Huawei le Tencent 5G network an zau chaka wangin kumsangni somni pali to pa chuan 5G base station maktadwai li chuang China ram chunga om to internet chakna le thil siam na hun tam taka apuina anasa le space exploration lama po ma so na Tiangong space station andin fel nuwa astronaut 10 an chuang reng to tha le Mars lama mission po an thon chuak fo hei hian China chu technology lama po an san zia atar lang chiang hle ani economy ba ka infrastructure lama po ji shwaina chuan ma ason pui chak hlea ama kumsom chunga high speed rail kilometer sang kwa vel chu om kha kumsang ni somni pali to pa chuan
kem singli le sanga chuang ani to a hi khovel high speed rail zong za somsari aya tamani Beijing atanga Shanghai thleng train in dar karli chau adu to a heteng hian mi pui zin le sumdon na aul sampui ro le bridge saklama po Hong Kong Zhuhai Macau bridge ang chi lian le har tak an saka wangin khothenom te economy ain kwa zom chaka kumsang ni som pathum atanga an tran Belt and Road Initiative chuan Asia Africa Europe thlengin China sumle thok tu mangin kong port power plant le railway an sak puya chumi awang chuan China le ram dangin kara sumdon na le culture in lai chin na azaw ta zelani mi puinun phunglama ma an son dan po alangsar ji hian ama a sarkar ho tu ten an soifo poverty ti tlem chu atum langsar bera asiama kumsang ni som pan ni atanga sang ni som ni in kar khan mi pui mak tadwai som kwale paria chuang chu poverty line nuai atangin a chan chuaka kumsang ni som ni khan China chuan absolute poverty an he to thu puang ani hi huan le lo lama subsidy pek sikul le dam doi in rural area din bel le thona mun siam sakna wanga thlengani healthcare le education lama po rural health clinic tamjok din ania university le research institute te sumdon apunga wangin zirlai tamjok chu zirsang jok thein anom environment lama po ji chuan ecological civilization ti thua kenga coal man ti tlom nan solar le wind power plant tam takan saka wangin kumsang ni somni pali khan renewable energy man chuana chu khovel a alien ber ani to ani forest siam bel le ti fai kunga pom hala kania mase industry chakna awanga pollution lom chu sut kian tur alatam ramven himna le sipai lama poji shwaina chuan thlak danglam na thlen People's Liberation Army chu khovel sipai lian ber pakhat ania mase ama equipment hlui le training thatok lo na te siam thatanga yani ji chuan Navy Air Force le Missile Force ten thuam thar an nei theinan sum aseng na sa indona thiamna training po angai pui mo hle South China Sea le Taiwan Strait lama China chet vel ana sata wangin ramdang ten an thliru loka mase sarkar chuan ramdang in rol lo le remna adu thu asoinon rengthung e policy hian China churam lian le chak nima se pon lama in beina siam lo tura in buat saina ni ti atilangani economy le ramven himna ba ka ji swaina langsar ber pakhat chu eru na do konga ani ama kumsom chung khan eru na chuan mi puirin na ati chea sarkar sumru le official ten anthunei na an man diklo wangin khotlang lungoi lo na tam jian athak tir atang khan eru na chu party le ram machon ber tur ani thua puanga anti corruption campaign na satak atan ngal e campaign hian Central Commission for Disciplinary Inspection ti tur ati chaka hi party chunga eruk na chui tur department ani ji shwainan hoya chuan CCDI chuan million thlengin an chuingam towa tigers and flies ti policy mangin minister provincial governor le military general tepo an chunga action lak ani kumsang ni som pan ni atanga sang ni som ni pali in kar khan official maktadoi ni chuang chu disciplinary action an toka ju yongkang angchi politburo standing committee member huipo kum damchung zel atang to ani gyubo jiang le ju kai hu angchi military ho thui te po anchunga semna aumbok sumruk tamtak sarkar fana kir le ania foreign rama thilru po kir le theinan ramdang sarkar nen anin bebok ani eirukna do konga hian dan thar po siamani kumsang ni sompret khan supervision law siam ania chumi atang chuan national supervisory commission din ania hei hian party member ni lo sarkar hathok po eirukna chunga achui theita digital system mangin sarkar sumkal dan le official te asset declaration te anin via bank transaction le property record te cross check ani hei hian erukna ti olsam lo nan kong asiam mi pui survey tam tak chuan erukna ati tlem thuan soya sarkar summan diklo chunga rin na apung deu mase soisel na po om court case tam tak chu open trial ni lo awangin mi puin process an mukim lo ti le campaign hi ji rival te do nan man ani thuan soi
local level a po village le township officer ten sum an la routine ti report ala chuak renga chu wang nei ru na do hi top lo tur na anita ni ji shwaina philosophy chu Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristic for anywhere atia ain ngata heian party shwaina ti chak rampon in hana ti tlem le common prosperity siamatuma common prosperity ti hian hausa ler thein kar ti zimatuma chu wangin company lian ten mi puitana sum sen tam zok an nei tur thule rural area masona tur sum pek tam zok ani kumsang ni somli pakua China din champha kumzana chuan great modern socialist country ni tum ania chumi ti ho ting tur chuan technology environment le mi pui himnalama mala kanga yani atlang puin Xi Jinping shwaina noya China hian economy technology infrastructure le mi pui nun phunglama ma nasatakina sona eiru na do konga po history a nasaber pakhata kalpui ani ara tha tam tak auma ma se har san le soisel na po alom tho kumsang ni somni paru kum toplama po he policy te hian chainam halam hun aher danglam zel dona hovel boruak le sarkar thutluk na in ashil zelang China chon kumsang ni som pani atanga Xi Jinping shwaina hoya eruk na zon chwale shem konga system kim chang taka siama hei hian party chung le sarkar na thok zong a huam vek ama eruk na chui konga chuan party chunga department pakhat chawin a boipui thina ma se tuna chuan dan le mithiam technology le mi pui ayo na mangin na athok zo kani eru na chon chuan na kongma saber chu Central Commission for Discipline Inspection ti department na ani hei Communist Party chunga discipline and call tu ania athunei na chu party member zong chunga athleng phak CCDI hian comtin inspection team tam tak athon chuaka province le ministry tina thlatam tak chung anoma sarkar sumhan dan project kalmek le ho tu te dung chang anen fia thin e inspection huna hian an local tur an shil log lova file te an dapa na thok te an koma sumdon na bill le contract te anen kimvek chumi ba ka kumtin ho tu sang te chuan an set le chungo sum lam an puang chuak vek tur ania in motor pon lama sumda le sumdon na chanvo te an jiak luta he asset declaration hi computer system da ania bank le land record nen an khai khina ain millo chuan zo na an zot ngal technology lampo eruk na zon chuana tan an mangna sa kumsang ni som pariat khan National Supervisory Commission din ania he hian party member nilo sarkar na thokle public institution a thokte po a huamta he commission hian digital monitoring system a manga sarkar sum kaldan chu real time in infia project pakhat atanga sum chua dan le akal na hun an chui the bank transaction lian property leile sal le pon lama sum lu chua te chu automatic ala da pe ya chumia wang chuan sum ruk le kickback mu ol sambok chuti rwalin whistle blower system po an siama mi puilen na thok te chuan online portal le phone line mangin eiruk na an mu chu an report theya an ming zep tlat turin danin aveng bok eiruk na an mu chu azirin eiruk na an mu chu dana zirin malak na panni awma party member ani chuan ama sabera party discipline an kalpuya CCDI chuan chuina nei masa thudi kan mu chuan party chunga semna an peya a semna masaber chu inhnem na thule warning pe kania anazok chu party atanga pai chuani party atanga an pai chuan anhoya criminal case an siam ngala state prosecutor ten danangin an mana kota an chop chuak thin party member ni lo sarkar na thokan niero chuan National Supervisory Commission chuan an chui masa thudi kan mu chua chuan an na tangin an ban ngala criminal prosecution an pelut kota chuan dananga ro relania eiruna dan noya sumtam dana zirin semna ai nanglo sumtlem deu an eiruk chuan kumthuma tanga kumsomin kar zeltan tirania sumtam tak an eiruk ero chuan kumsom chunglam zelemo kumtluana zel po ani thei sumruk zongsong chu sarkar fana kirle turania aman aya tampo fine an choi tir thei
thil lu tak aru karo chuan confiscate ania in motor le gold po sarkar ta ani ngal thina thleng khopa chum tam tak ani ruk le ramtana poina satak a thlen chuan thina hriamna po danina phala mase kumsang ni som nu atang khan he hriamna hi a khat to hleya zelga kumtlona le tan le sum zong zong lo tir chu atam zo kan ni he system hian million le mite kar a thler lo politburo standing committee member hui ju yong kang te military ho tu sang ju kai ho le gu bo jiang te po an chunga heteng hian mala kania zela an tang to khotina township officer le village head te po an chunga action la kan renga chu wangin ei ruk na tidu tu tan chuan la om tak ani to ani ma se teng system om ma se har san na la om court case tam tak chu mi pui ma open trial ni lo awangin transparency chunga zona oma chutiang ani awang chuan thudik kim an triat thelo changa om chuti rolin campaign hi ji political rival te do nan man ani thu po rampon lam le ram chunga mi then khatin an soi local level a ero chuan eiruk na ala om renga khote a sumtlem eruk po ala ria thin chu wangin China Sorkar chun inspection na sajok le technology mangwar jok turin ma ala chho zelani hei hi eiruk na zon chuale semdan tlang puyania system akim changa wangin kumsom chung khan official maktatwai ni chuang chu semna an tok towa Sorkar sum trillion 1 tam tak po an mukir le bok ani eiruna zon chuale semdan chungchang hi China Sorkar tan nahar le poimo ber pakhat ania Xi Jinping soina hnuaya chuan system hlui kha atlom ngai lova athak tharavek ani ama a erukna chui konga chuan party chunga department pakhat chawin a boi pui thina mi puin an mukim lova chu wangin erukna tidu tu tan chuan hlauna aum tlem mase kumsang ni som pahnia tangkhan CCDIT department thuneina ti chakania chuti rualin National Supervisory Committee din bel ani boka heian party member ni lo sarkar na thok zong zong po huam ta vek ani erukna chon chuana kong ma saber chu inspection system ani kumtin CCDI hian inspection team tam taka thon chuaka province tin ministry tin le state owned company lian te a thlatam tak chung anom thin an local turan thil lok ngai lova an kalma hian mi puile na thok te na phone number le website an puanga erukna an hriat an report theinan anom chung hian sarkar summan dan anin fia project pakhata tanga sum chuadam tele akal na mun an chuya contract sign dan le amun turanin kimvek how to sang the file and the pa chung ko sum laman zota ain millo chuan an man ngal he inspection huna hian official maktadoi tam tak chu an na tangin an banga an chunga chui na tan ngal ani asset declaration po erukna zon chuana man ruwa poimo takani kumtin ho tu sang le sarkar na thok sang te chuan an chung ko in motor pon lama sumda sumdon na chanvo le an dupui fanau te sumlam an puang chuak vek turani hei computer system liana da ania bank record land registration le tax file ne an khai khina ain mil lo chuan automatic ala ta chuaka CCDI chuan an jot ngal kumsang ni som pasari khan ho tu sang pakhat chuan a set a je ba wangin a hna a hlova sum tam tak po sarkar ta ani he system hian sumruk theina ati tlema ho tu te tan chuan an sum tam lam je bruk a har ta hle ani technology lampo erukna do konga an mangna sa hle National Supervisory Commission chuan digital monitoring system asiama sarkar sum luan dan chu real time in anen fia project bhada tanga sum chuana akal na mun an thria ahun tura thlen lo chuan ala da chuang ngal bank transaction lian property leile challe pon lama sumlu chuate chu system hina chuya ain melo chumi pakhat chunga chui na atana kumsang ni somni khan province pakhata official pakhat chuan sarkar sum million 1 tam tak arua mase bank transaction ain melo wangin thani chung chu winan manani hei hian technology chuan eruk na zon chu ati all samti ati langani mi pui ayo na po anda poimo whistleblower system siamania mi puilen thokte chun online portal phone line le letter mangin eruk na an mu te an report theya an ming zep tlat turin danin a veng kan ti to kha an chunga thil thalo thlen tura veng bok kumtin report maktadoi tam takaluta chumi atang chuan CCDI le supervisory commission chuan chuina an tan thin
kum sang ni som pakwa khan factory pakhata na thok pakhat chuan a ho tu in sarkar sum aruk thu a report a thlathum hnuah chuan ho tu chuan mana sum chu kir le ani eiruk na an hmu chuan an hmu chhuat dana zirin ma lakdan pahnih a awma party member an ni chuan National Supervisory Commission chuan a chuina sa a thudi ka hmu chuan a hna atangin an ban ngala criminal prosecution a an pelut ani international cooperation po an hmang na sa pon lama sumruk le eiruk te zon chuanan skynet le fox hunt ti operation an kalpuya interpol le ramdang sarkar nen an thokduna kumsang ni som pali atanga sang ni som ni pali in kar khan mi sang tam tak chu pon lam atangin China kirle ti ran nia sum billion wan tam tak po kirle ani hei hian rampon lama tlan chet ruk ati har ta hle ani ma se hetiang system ma se har san na la court case tam tak chumi puima open trial ni lo wangin transparency chunga zo na kan ti to bokani atlang puin eruk na zon chuale semdan chungchanga hian China chuan system kim chang taka siama inspection asset declaration technology le mi pui ayo na mangin eruk na andawani ara tha tam tak oma ma se har sana po alom tho kumsang ni som ni paru kum top lama po he system hi an la kalpui zel dona China Sorkar tan chuan eruk na do hi na top lo tur ani reng do na ni China dan le sem na kalpui dan chungchang hi rampon lama mi te tan chuan hriat thiam har takani thina achan chu China Sorkar hian eruk na case le achunga sem na zat diktak chu ati lan ngai lo wangani ma se dan court document Sorkar thu le human rights organization te record te atang chuan eruk na wanga thina semna pek dan anman chua dan le kum tam tak chunga semna pek za tlang pui chu hriat thei ani hei hi tuna chuan kim chang takin kan soidon ani eruk na wanga thina hial khopa semna hi China criminal law article 383 a tarlan ania dan hian eruk na sumza tam dan le anghong na sat dan na zirin semna chi sang ada sum tlem deuh ai ruk chuan zel kum thuma tanga kum som in kar an tang do na sum tam zok ai ruk chuan zel kum som chung lame mo kum tluan dam chung zel tan ani theibok sum tam tak le ram tana poina satak a thlen chuan thina khopa semne pek thei ania ma se he semna hi kum sang ni som nu atang khan atlem ta hle eruk na mi an man chua dan hi kum sang ni som pahnia tang khan adang lam na sa hle Xi Jinping shwaina noya chuan anti-corruption campaign lian tak tan ania hei hian Central Commission for Disciplinary Inspection ti department thunei na ati chaka National Supervisory Commission din bel ani bok he system thar hian eruk na chon chuana kong pali lian tak amanga ama saber chu inspection system ani kumtin CCDI hian inspection team tam tak athon chuaka province tin ministry tin le state owned company lian te a thlatam tak chung anom thina an local turan shildok ngai lo kan ti to ang khan an kal thina ni eruk na wanga criminal court thlenga kal chu an claim zoka China Supreme People Procuratorate report angin kumtin eruk na case sang tam tak ko ta kalania ma se thina khopa semna to kero an kha thle kumsang ni atanga sang ni somin kar khan eruk na wanga thina khopa semna to za chu kumtin so matanga som ni vel anom thin ti record ma se kumsang ni som panga nu atang khan he tiang sem na hi atlem hlea kumtin mi pakhat atanga bathum vel chaw anom ti NGO ten an chut kumsang ni som ni nu atang ero chuan thina khopa sem na pe khi akha to hlea zel dam chung ta nemo kum som ni chunglam zel a sem na pek atam zok ta ani thina sem na pek dan chungchanga chuan China danin sem na chi pahni aphala ama saber chu lethal injection ania apahni na chu firing squad ani kumsang kha zakwa som kwa le sang ni ma khan firing squad mang atam zoka ma se kumsang ni paruka tang khan lethal injection man warani ta he hian anatlem zok turin anti ani chu wangin tuna chuan lethal injection man hi atam zoka ni lethal injection hi court in ro arel fel nuwa Supreme People Court in ro rel na anem nge nuwa chu anti dan chu chumi chu ro rel namhuna nuwa damdo injection pathuman mang
ama sabera chuan chumi chu amuhil anmuthil tira apani na chuan anom lo na adiria apu apathum na chuan thinle lung atitop he process hi doctor le court official te mu lai nan tia areilo minute khata tanga minute ni chungin an zo anti ma hian chumi chu achung ko ne na in mu na hun claim an pechina an hunung ber ani awangin anin mu na hunung ber ani dona wangin firing squad ero chu aman man da na nia ma se tu na chu na khato hei po hi court ro rel nem nge nuwa jail compound chunga mun bithlia a antia ama hroi tu chuan thu a pe a sipai ten an kap eme thothi tu na chuan claim tak chau a man ania lidal injection man hi sarkar chun adu zo kani thina hremna to langsar deuh te chu kumsang ni ma khan anom cheng kg former vice chairman of the National People's Congress kumsang ni khan 1 million somli chuang aru ka wangin thina hremna to ka lidal injection mangin antilum Jeng Jiao, former head of State Food and Drug Administration, kumsang ni pasari khan damdoi license sual ape ka wangin thina khop semna atok bok he case te hian mi pui hne na thu cha an thona million poni se eru na chuan semna na tak atok thina ni ti alan tirani mase kumsang ni somno tangkhan police danglama sarkar chuan thina ain jail damchung tan le sum zong zong lo tir hi angai poimo jok ta a chan pali om ama saber chu international image thazok nei du wanga nia ramdang te chuan thi na semna man tlem hi anen thazok apan hi na chu sum kirle tir aul samjok wanga nia miadam chuan aruk sum chu kirle tir thei ania athi chuan akirle thei to lo ani apathum na chu social stability vondu wang ania thina semna tamlu tuk chuan mi puilungoi lo na siam theya apalina chu Xi Jinping chuan ei ru na do hi education le system siam that mangin kalpui adu wangani chu wangin tuna chuan ei ru na wanga thina semna tok za thi kumtin pakhataya tlemani ti NGO ten an chut tamjok chu jail kumtluan emo kumsomni chunglam jail ta nania sumruk zong po sarkar fana kirle tir anni international cooperation po an mangsa pon lama sumruk le aru tu te zon chuanan skynet le foxan ti operation an kalpuya interpol le ramdang sarkar nen an thok duna kumsang ni som pali atanga sang ni som ni pali in kar khan mi sang tam tak chu pon lama tangin China kirle tir an ni bok ani atlang puin ei ruk na wanga thina khopa semna hi China dana alom renga mase kumsang ni som pangan hu atang khan amhan dana tlem ta hle ei ruk na wanga mi an man chhuwa dan ero achak ta hleya inspection asset check technology le mi pui ayo na mangin kumtin official maktadoi tam takan mana criminal court a po sang tam takan kal thina semna tok zat kimero sarkari na tilan ngai lo wangin a hriat theilowa mase kumsang ni som ni nu atang khan kumtin pakhat atanga pathum vel chup ani ti estimate ani he policy danglam na hian China chu nei ruk na do konga semna ain system siam thatle sumkir le tir hi angai pui mo jok ti alan tirani China tundin hunan thlen theina na anmalak dan hi khovel chanchina thilmak le zirtlak takani kumsang kha chakwa som sari top lama China chu ramre thei tak agriculture in ngatlang puile khovel mason na atanga in lasang dewani kumsang ni somni parukan thlen meka hian GDP lian ber pahni naram technology mason na masoi tu le infrastructure thaber nei zingami anni to he in thak danglam na lian takhi kumsom nga chunga policy chiang takle malak na het manga an siamani kumsang kha zakwa som sari pariat khan deng jiaoping soina hnuaya reform and opening up policy an tana hei China mason na bulani ama aram kharle sarkar in economy control vekhan thaka rampon lam investment lutir market mechanism man le private sector din phal antana abultanan special economic zone an siama Shenzhen Zhuhai Santu le Xiamen te hi ama saberani he zone te a hian tax claim dan olsam le foreign company liutir olsama wangin factory tam takadinga kumsang kha zakwa somria chung khan rampon lam company te chuan labor atloma wangin China factory an sa export apung na sa hle he hian mi maktadoi tam tak tan na asiama khopui lama mi anin thiar luta urbanization atan
agriculture lama apo in thak danglam na lian tak aum kumsang kha zakwa somsari pariat ma commune system noya chuan leichu sarkar ta vek ania mitinin a hlo an semruala ma se kumsang kha zakwa somsari pariat nuwa household responsibility system an kalpuya chung ko tinin lei an chandro anen kola athar chu chuan ta ani he hian thar chu adipunga ei tur atlem lo wangin mi pui ei khop atoka abak chu market a sal thei ani kumsom chung le khan agriculture thar chu chu apung ale ni in apunga ramra theina atitle mani kumsang kha zakwa sum ko khan China chuan heavy industry le infrastructure alu thuk ta sarkar chuan 5-year plan mangin industry target asiama steel cement le power plant tam takasa chuti rolling highway railway le port lian tak tak an sabok kumsang ni nuwa go waste policy an tana ram chimlam le marlam mason lote investment an da mi anin thiar dara kumsang ni pariat nuwa global financial crisis thlen khan China chuan stimulus package trillion 1 tam tak ape chuaka railway lian airport le khopui tharan sa kumsang ni somni parukan thlen meka hian high speed railway km singli sanga chuang an nei to a khovela zong zong a tam berani technology lama po anin thada lova kumsang ni nuwa sarkar chuan made in China 2025 le annuwa digital China policy asiama research and development a sum tam takanda university liante research institute tele private company liante chu artificial intelligence 5G electric vehicle le semiconductor na anthok Huawei BYD Tencent le Alibaba te chu khovel huapa company lian anita kumsang ni somni paruka chuan China chuan 5G coverage azak berania electric vehicle ralzat po khovela tam berani space lama po man sona space station an nei to a thale Mars uncover a rover an thon to bokani poverty reduction hi China mason na hlotin na lian ber pakhatani kumsang kha zakwa somre ta mi puiza somkwa chuang chu international poverty line noya anoma mase kumsang ni somnia chuan absolute poverty chu antibo to ti sarkar chu na puang he hi mi maktadoi zaria chuang chu poverty atanga anchan chuana ni anti dan chu rural area road school le clinic an cha agriculture technology an pe a mi te chu factory na an thiar luta e-commerce po khote thlengin aluta mi te chuan an thar chua chu online in an thal theita tuna China chu economy lian ber pani na ania GDP trillion US dollar som pariat chuang ani export lian ber ania manufacturing hub lian ber po ani middle class apung na sa mi puimak ta doi zali chuang chu middle class a an lut to infrastructure tha awangin logistic all sama cost atloma chu wangin company tam tak tan China chu manufacturing based hatak alani masihar sana poala population au pata labor atlem ta chu wangin automation le technology a anin ngana sa depsang tak property sector har san na le rampon lam trade tension depo anma chon mek chu wangin kumsang ni somni paruk nulama chuan China chuan high tech industry green energy le domestic consumption a anin ngana sa jok donani atang puin China mason na hi policy chiang tak infrastructure investment na satak technology mason na le mi pui thorim na tanga lo piang ani kumsom nga chung le khan ram re thei tak atangin khovel maswai tu ram anita he hi khovel history a example langsar takani Heile po hi alom cheu maya China mason na hi economy le infrastructure cho ani lo education social policy le khovel tual zola ainrol dan te po telvek education lama chuan kumsang kha zakwa somria datang khan sarkar chuan mitin zirna hu theinan ma alan salhe primary le secondary school te chu khotina ancha zirman atlem emo free de vekani university lama po apung na sa kumsang kha zakwa somkwa university graduate maktadoi ni vel cho anoma mase kumsang ni somni le paruka chon maktadoi som chuang anom to STEM subject a angai poimo na sa engineer le scientist tam takan chu awangin technology company tetan thok tu than nei reng chuti rolin vocational training center tam takan siama factory le construction sector tan thok tu thiam ancher chuak bok
urbanization po mason na pumpui pakhatani kumsang kha zakwa somre da mi pui za somni chau khopui anoma mase kumsang ni somni le paruka chuan za somruk le panga chuang anom to hein thiar lu na nasda khi sarkar chuna control tha khopui thar tam takan cha housing transport le service than pe Shanghai Guangzhou le Chengdu te chu khovel economic center lian anita khopui lian te chuan ramdang company tam takan hi blue ta investment le thona mun atama wangin mi te tan nun phung athata social policy lama po in thlak danglam na kumsang ni nuwa healthcare le pension system an siam tha rural area thlengin insurance saluta kumsang ni somni paruka chuan mi puiza som kwale panga chuang in health insurance an nei to housing policy po apoimo a khopui affordable housing tam takan cha mi tam tak tan in nei aul samta e-commerce le mobile payment system hian nun phunga thlak danglam bok WeChat Pay le Alipay mangin khote thlengin sum an lei theya anin thon thei boka benkal ngai lovin business anti thei khovel tual zola po China chu player lian tak ani to Belt and Road Initiative mangin Asia Africa le Europe ram tam tak nen infrastructure project a an tho duna road railway le port ansa hei hian trade atizawa China product chu khovel ram tam taka kal theita United Nations le International Organization tam taka po China chu voice lian ania climate change le global development chungchanga thu asoi bokani ma se har sana tharpo anma chon mek population au pachak awangin pension le health care appraiser auma chu wangin sarkar chuan retirement age ti san le child care support ti punangai tu mek environment lama po ma asona kol mangtlem turin green energy investment apung na sa solar le wind power a khovela mhaswai tu an ni to innovation lama po ain nga na ania AI biotech le quantum computing a research sum tam takada ani atang puin China mason na hi policy pakhat chawa tanga lo piang ani lo economy education urbanization technology le social welfare te ain som khoma kumsom nga chungin ram din mun athak danglam vek tun din mun an thlen theina na an malak dan hi ramdang tan po in zirna tan athalheya ma se an ma chon me khar sana te hi ankal zel dan tur ankal ma se an ma chon me khar sana te hian ankal zel dan tur ala shil don ani